Ini fuse buat ini capacitor. Ini. Oh, itu fuse buat ini capacitor sebab. Dikonek hai ini capacitor ru mulai dah. Ini capacitor ru hai usidu. Sidu mana ni capacitor? Lada udu ni capacitor. Fila wan charge hang dia. Fi on ke light itu sepang. Sipen shot di kini mah. Ada dong spark de dong long. Sutu. Kabu dong spark dong long ada spark su kum tu. Te long su dah. Mah. Barok kai fan kidan kini mah. Barok fan. Connect fuse buat capacitor plus lang buat motor mah nggak sim do orang bulu yang saya pek adin udah guna pan ini fuse bela ngapa connect dengan ini switch ngadang switch connect saya capacitor lelang buat tu motor tu jang switch ngadang mah tu command tu flag tip yang di ini command sunat ibu ya tu di command ini itu tenang tapan hang ni dan sok ni rong green by the way ha capacitor ni connect ini mah nah capacitor buat motor ni connect lang jong ni dan motor we naka capacitor ikut ke switch yang sok connect adin ni shua mentah kani ngan shua kan synchronous motor ni sampai betang layo ya kita connection si wire ora karutit sino kan ni karutit saya karutit sini dan yang saka Sekamon. hindi kan ni karutit sino kan ni bay ani karutit sini kalian lain ya kayak saka kayak kini kan no anti clockwise mo hangat ya anti clockwise bisa kelaban mon clockwise ada ya kan ni pak ni karutit atau saka ke direction Lada karutit dah lakukan jang ke direction kani kalau karutit caka clockwise. Oke, ke clockwise ni. Ada karutit kum ni kano no fan karutit dah kumai garukam. Kaman ra kala air saka bafi yang mafi kawan kelas sedian tingin dak kumno ya kani ka inchin si kini fierce. Kuni fierce bangidan hang ni. Tah ni safety mah. Tu ni fierce dan ana buat uni way green menang ai berbulu lawan change kini so capacitor tu berbulu connect bitang buat capacitor mah fuse ulali buat ni green atau ni fuse ulali lang buat ni green okey tu uni capacitor lah connect tang buat ni berbulu tu alright dah baca Mantang layo am kalau rutit sini kalian. Kalau balong am balong kan ni. Lada tenang makan ni rutit saya kata gue. Maka rutit clockwise kaman ni area sepi. Kema apakah dan kan ni ka starting buat running winding. Ni ka starting buat tu running winding. Ka starting winding kedai ini Tulisan. Kam. Mana ta? Si kerja. Oh, dari kabel ni. Tak beli deh. Kebawan no fuse, kebalik lang baik cau ni capacitor, wah kadai ke starting, mah, ndai ku ni way pan
Bena capacitor syaka motor uni urang bulu. Uni di running winding. Ma kadan kata running winding batka starting winding. Okey. Te uni starting nomor 1 do phase ma bakat pen start. Nah tapat kan saya u urang bulu trong uni motor baru bakon naik lambat capacitor kan sa run ya ka motor. Kadang ni ya ka running winding, starting winding. Okey. Clear ang? Setu ni ang. Kini kits kedi kan connection. Ma connection jang kedi kits kedi kini telada fitwa ban connection yo uni switch. Jaka ni ka synchronous motor ka maka rotate kan dia pendengkam do tu switch ni menang abu tu switch. Ini. Tu uni dengkam phase kemauan tu phase latih am no phase nang ni. Ha uni phase ni connect ma balawan nang buat ni ma. Baru ni. Ni di phase. Bawan nak fan regulator nak ni ka regulator jang ka fan ini di phase ni kayak series kan nang ni ka supply kan ka phase ma bang anda ai direct kamu kan ni ka fan kalau su ya ai direct klam ndang kam su kediki speed ma kelalong direct baik ini phase ngala ban connect ban ini hang ni switch ini di bawah naka motor mah ni besar and then ini way dengkam neutral latip em uni neutral di ini command đây thì con hành lang này hang ni ke pementapan saya ya bunyi rotation jangkan dapat ini minta per rotate dah nih ha mandala on kan ni kata rotate si itu lah sedang men rotate kan ni kan rotate bi kum ni kamlong kum katai makan rotate bi satu bakut bi ka 360 kan rotate kan ni part kan ni kan rotation jo kan ni part kan ni saka left saka right lawan dari kan ni part rotate bi ane no iam kan ni ka pair am kan ni ka yang ni lini part rotate bi 360 bi saka clockwise bi kum ni kan ni kadang ka reason reason ba uni am undan ai bang connect pat kan ni ka dan kan ni ka body ka connect ka khia ada minta dengan rotate jungnya dengan bat ka plus kan sa rotate na sa ka way ma kadang rotate semua kalian dengan lampat baik ni katawan nak sampai pak kenyang itu nomor kerja ni kadang ke function ke ban stop ya kama ke fan kamu nak suban rotate situ tekan stop kan warna sini usai terus motor ulang ban rotate left right ini kamu universal motor mana ada figure atau kali grinder ketika dan universal motor hani pak dan ka synchronous motor ke balak ban rotate left right maka tu ke mixer grinder kemudian dengan rotate left right ini mah pair bahan tutup ni ya biang namanya biang dah minta dah nak stop ya kan ni kata rotate nak coba yang tu rotate kata jong marka ni ruka lang kunci ikan kelak kapsa mang ke body kapan stop itu kan rotate nak sini okey clear suatu layak tiana mentah banyawat ya katakan no ka common no starting no running no baik suatu ni ah